March 10th, 2017. 2017 m. kovo 10. 10 марта 2017 года. That young woman stepping far on the right just stood smoking on that spot with her back to me. It was the usual signal pose of undercover agents. This place is used by agents who officially work in this building. Ta jauna moteris priekyje žingsniuojanti toli dešinėje, ką tik stovėjo rūkydama būtent tame pat taške, tik nugara į mane. Tai yra slaptųjų agentų dirbančių šiame pastate įprastinė signalinė поза ir taškas шалигаtvė viduryje. Та молодая женщина, шагающая впереди справа, только что стояла куря в этой же точке, только спиной ко мне. Это обычная сигнальная поза и обычное место посредине тротуара тех агентов, которые работают официально в данном здании. Having noticed that I am turning microcamera on, she threw the cigarette into the trash can and returns now to her workplace. Pamačiusi, kad įjungiu mikrokamerą, ji išmetė cigaretę į урну и grįžta į darbo vietą. Заметив, что я включаю микрокамеру, она выбросила сигарету в урну и теперь возвращается на свое рабочее место. In this building there is a news agency ELTA, publishing house Eugrimas, and yet some other firm. Ten yra įėjimas į naujienų agentūrą ELTA, leidyklą Eugrimas ir dar į kažkokią firmą. Там вход в новостное агентство ELTA, издательство Eugrimas и еще в какую-то фирму. It's a pity. Trying to save energy in a microcamera, I turn it off occasionally, also right now, so I failed to film later. Tall man with a hood holding closed umbrella. He met me just as I turned to the left to the Gedimino Avenue visible ahead. Apmaudu, tačiau aš periodiškai išjungiu mikrokamerą energijos taupymo sumetimais, kaip ir dabar tą darau. Tad praleidau nenufilmavęs aukšto agento su kapišonu, tai yra gaubtu ant galvos ir su neišskleistu skėčiu rankoje, kuris pasitiko mane vos man pasukus į kairę Gedимino проспекта, kuris yra матомас прiekyje. Досадно, но поскольку я в целях экономии энергии периодически выключаю микрокамеру, как и сейчас, то упустил возможность заснять высокого мужчину в капюшоне одновременно со сложенным зонтом в руке, который встретил меня, как только я повернул налево впереди, на проспект Gediminas, который виден впереди. Entering food shop Maxima on Gediminas Avenue. Einu į Maximos parduotuvę Gedimino prospekte. Вхожу в продуктовый магазин Maxima на проспекте Gediminas. Certainly seen very long ago. Apparently Russian. Aiškiai matytas kažkada labai seniai, tikriausiai rusas. Явно виденный когда-то очень давно, видимо русский. Ten minutes later, Gedimino Avenue, по 10 minučių, Gedimino prospektas vėl. 10 minut спустя, проспект Gediminas. That corpulent man just stood holding his cell phone on the left of my route, so that I to pass close to his belly. Tas apkūnus vyras ką tik stovėjo su savo mobiliuoju telefonu kairiau mano kelio, kad praeičiau labai arti jo pilvo. Тот полный мужчина только что стоял чуть левее моего пути, чтобы я прошел прямо перед его животом. However, just as he saw that I am turning microcamera on, he crossed sidewalk urgently toward the entrance to the Hotel Novotel, but stopped, probably preventing me following in and raising there a great noise intended just for foreigners inside. He is right. Vos suvokęs, kad įsijungiu mikrokamerą, jis kerta šaligatvį link įėjimo į Novotel viešbutį, tačiau sustojo, kad aš neįeičiau iš paskos ir nesukelčiau ten didelio triukšmo, skirto užsieniečiams. Jis yra teisus.
Поняв, что я включаю микрокамеру, он немедленно пересек тротуар по направлению ко входу в отель Новотел, но решил не входить, чтобы я не последовал за ним и не поднял внутри большого шума, предназначенного для иностранцев. И он прав. Expensive glasses, apparently borrowed from State Security Warehouse. Brangus akiniai, tikriausiai iš saugumo sandėlio. Дорогие очки, видимо, со склада госбезопасности. I go around him comically. Aš komiškai vaikštau apie jį. Я комически хожу вокруг него. Having reviewed this frame once more, it seems to me now that girl coming from afar is ballerina undercover agent from Lithuanian National Opera and Ballet Theatre, which is not far away. She is holding on too unnaturally, and she scarcely needs to carry a coffee somewhere so far away. Peržiūrėjus šį kadrą dar kartą, atrodo dabar, kad mergina, atžingsniuojanti iš priekio, yra balerina agentė iš Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro, esančio netoli. Ji laikosi pernelyg jau nenatūraliai ir vargu bau jai reikėjo нести кава kažkur taip толи, iš kažin kur. Пересмотрев этот кадр еще раз, теперь мне кажется, что девушка, шагающая навстречу, это балерина-агент из Литовского национального театра оперы и балета, расположенного недалеко отсюда. Она держится слишком уж неестественно, и вряд ли ей нужно было нести кофе куда-то так далеко, неизвестно откуда. And there everything is clear. There is another actor of theater, probably, but not belly this time. O ten jau viskas aišku. Irgi театро акторис, tik не балето. А там уже все ясно. Еще один артист театра, только не балетного. Do not turn off the camera. Не reikėjo dabar išjungti. Не надо было сейчас выключать. Turning on almost immediately. Įjungiu beveik tuoj pat. Включаю опять почти сразу. Oh no, that man surely is not belly dancer. Не, tai tikrai nėra baleto šokėjas. Нет, тот мужчина точно не артист балета.
Quite unnecessarily preparing to turn camera off again, I do not notice tall young man very far ahead wearing black jacket and light blue trousers, crossing sidewalk from the left to the right. He then stops suddenly, certainly having received some remote signal, and turns toward me. Visai be reikalo vėl išjungdamas kamerą, nepastebi toli priekyje aukšto laibo jauno vyro, apsirengusio ryškiai juodą striukę ir šviesiai žydriom kelnėm. Jis kerta šaligatvį iš kairės dešinėn, tačiau sustoja, aiškiai gavęs сигнала, ir пasuка и меня. Опять ошибочно включаю камеру. Я не замечаю, что далеко впереди высокий стройный молодой человек в яркой черной куртке и светло-голубых джинсах пересекает тротуар слева направо, но вдруг останавливается, получив какой-то сигнал, и поворачивает на меня. He forced me to notice himself right now. Jis privertė mane pastebėti jį, kaip tik dabar. Он вынудил меня заметить себя. His head is turned away from me. Jis nusigręžęs, он отвернулся. By the way, remember Sirvido Street, which is visible behind him. Beje, įsidėmėkim Sirvido gatvę, матома už jo. Кстати, запомним улицу Сирвидо, которая видна за ним. Now I will stalk him. Dabar aš seksiu paskui jį. Теперь я пойду за ним. That tall, corpulent elder man who didn't resemble belly dancer, wearing white shoes, will enter Vilnius Central Post Office. He is visible badly a little bit to the left of young man of his head. Tas aukštas apkūnus vyras nepanašus į baleto šokėją su baltais sportbačiais. Įeis į Vilniaus centrinį paštą, jis labai prastai, bet yra šiek tiek matomas kiek kairiau jauno vyro galvos. Тот высокий полный мужчина, который был не похож на танцора балета, в белых кроссовках, войдет в Вильнюсский центральный почтамт. Он плохо виден, но немного виден сразу чуть левее головы молодого человека. In the meantime, I noticed this girl with glasses, but couldn't believe she was an agent too. Tuo tarpu aš pastebėjau šią merginą su akiniais. Nepamaniau tačiau, kad jinai taip pat yra агентė. Между прочим, я заметил эту девушку в очках, но не мог просто поверить, что и она может быть агентом. Because it is incredibly great density of undercover agents per square meter, nes labai jau didelis slaptųjų agentų tankis vienam квадратiniam метру, ибо очень уже большая плотность агентов получается на 1 квадратный метр. I continued to walk along the Gedimino Avenue eastward. Aš по то тебėjau Gedimino проспекту rytų kryptimi. После этого я продолжал идти по проспекту Gediminas в восточном направлении. When I noticed that same girl with glasses who slowed down her pace as if for I see her better. Ir pastebėjau priekyje tą pačią merginą su akiniais, jinai sulėtino žingsnį, tarytum, kad aš ją pastebėčiau. И заметил, что та же девушка в очках впереди, замедлила шаг, как бы для того, чтобы я ее заметил. Then she turned to the left as if to lead me to the library of the Academy of Sciences, just where I was going, and then immediately once more to the left, down the Liauksmino Street. Po to ji pasuko kairėn, tarytum vesti mane į Mokslo akademijos biblioteką, kur aš pats ir ėjau, bet po to iš karto dar sykį į kairę, Liauksmino gatvės link.
Потом она повернула налево и сразу еще раз налево по улице Ляуксминаса. Я думал, что она меня поведет к библиотеке Академии наук, куда я сам шел, но она повернула налево. We are now moving parallel Gedimino Avenue, but in the opposite direction, that is to the west. Mes dabar judam lygiagrečiai Gedimino prospektu, tik priešinga kryptimi, atgal, tai yra į vakarus. Мы теперь движемся параллельно проспекту Гедиминоса, но только в обратном направлении, то есть на запад. I want to know at least what premise she would enter. Noriu sužinoti bent į kur ji įeis. Хочу увидеть хотя бы куда она войдет. I hear there is a left turn to the Sirvidis Street, which I mentioned previously. If the girl turns on it, we will return to that same corner of the post office where she met me. Toliau priekyje yra posūkis į kairę į Sirvido gatvę, kurią parodžiau neseniai. Jeigu mergina pasuks į ją, mes tuomet grįšime prie то paties Vilniaus центрального пашто кампа, kur ji меня посетила. Впереди дальше есть поворот налево на улицу Сервидиса, которую я показал ранее. Если девушка повернет там налево, то мы вернемся к тому же самому углу Вильнюсского почтамта, где она меня и встретила. Who signals to her? Kas ей сигналено? Кто ей сигнализирует? She did not reach the Sirvidis Street. Ji nepasiekė Sirvido gatvės. Она не дошла до улицы Сервидиса. Vilniaus teritorinė ligonių kasa. Vilnius Territorial Hospital Fund. Вильнюсская территориальная больничная касса. Kas čia buvo tokia per moteris? Who that woman is? Кто эта женщина? Moteris, o kuri čia buvo, kas čia tokia yra su akiniais. Our employer. Наша сотрудница. Galvoju, kokia jos pavardė vardą. What is her name and surname? Как ее имя и фамилия? I can't tell you. Я не могу вам сказать. Gerai. Good. Хорошо. Thanks for watching. Share it, please. Ar gali kas nors dabar tikėti, kad Lietuvos policija yra nepakankamai profesionali, nepakankamai finansuojama, nepakankamai pajėgi užkardyti žmogžudystes ir dėl to neva žuvo neseniai Ieva Strazdauskaitė kovo 6 dieną. Не, jiems paprasčiausiai рупи visai kas kita. Благодарю за просмотр. Никто не может, наверное, сказать, что литовская полиция недостаточно финансируется, по крайней мере, или недостаточно профессиональная, и из-за этого погибают невинные люди. Время от времени, периодически, как недавно Ева Страздауskaitė убита убийцами 6 марта. Нет, просто у полиции госбезопасности совсем нечто другое в голове.